Dobrodošli na Mavi Telemed platformu za klijente Unika zdravstvenog osiguranja. Naša platforma je najnovije tehnologije i digitalizaciju stavila u službu vašeg zdravlja, kako bismo vam pružili još bolje iskustvo i pomogli da na još bolji način brinete o svom zdravlju. Mavi Telemed platforma je dostupna na internet adresi unikasrbija.mavitelemed.com. Nakon što pristupite platformi, vaš Mavi Telemed nalog možete lako napraviti klikom na dugme Registruj se ovde. Nakon toga, popunite jednostavan formular unošenjem vaših ličnih podataka. U polje vaučer unesite broj vaučera koji ste ranije kreirali na osnovu uputstva koje ste dobili prilikom zaključenja polise. Broj vaučera se sastoji iz broja polise i LIB broja, koje osiguranik dobija na kartici privatnog zdravstvenog osiguranja. U sledećem koraku popunite preostale lične podatke. Ovako izgleda početna stranica vašeg naloga na Mavi Telemed platformi. Ukoliko još nemate zakazanih konsultacija, vidjet ćete stranicu za zakazivanje medicinske konsultacije na daljinu. Hajde da pogledamo kako se zakazuje konsultacija sa doktorom. U okviru menija sa leve strane kliknite na dugme Zakažite konsultaciju. Nakon toga vidjet ćete opciju za zakazivanje konsultacije na daljinu. Zatim ćete biti preusmereni na stranicu za zakazivanje. Na ovoj stranici izaberite specijalizaciju doktora, tip konsultacije kao i željeni termin. Razgovor sa doktorom možete obaviti putem telefona, četa ili video poziva. Nakon toga vidjet ćete pregled odabrane konsultacije. Ako je sve u redu, potvrdite termin konsultacije sa doktorom. Zakazani termin konsultacije možete dodati i u vaš kalendar. Još pre konsultacije imate mogućnost ulaska u chat sa doktorom. Ovde možete da napišete dodatnu poruku za doktora i da priložite važnu dokumentaciju, kao na primjer rezultate poslednjih analiza. Na Mavi Telemed platformi možete obaviti konsultaciju na daljinu sa doktorom putem telefona, četa ili video poziva. Pristup chatu vam omogućava da podelite važne informacije sa doktorom pre same konsultacije. Konsultacija koju ste zakazali održat će se u naznačenom vremenskom periodu. Ukoliko ste izabrali konsultaciju putem telefonskog poziva, doktor će vas pozvati na broj telefona koji ste uneli prilikom registracije. Ako se konsultacija održava putem chata ili video poziva, morate se u određeno vreme prijaviti na platformu, o čemu ćete dobiti podsjetnik putem SMS-a. Dopunite još svoju adresu i gotovo. Ovako izgleda početna stranica vašeg Mavi Telemed naloga, kada imate zakazane konsultacije ili konsultacije koje ste već završili. Različite dokumenta koje ste dobili od doktora tokom konsultacije na našoj platformi možete naći u pregledu završenih konsultacija. Osim toga, možete pogledati i ranije dokumente. Međutim, da biste pronašli svoje recepte ili upute od ranije, ne morate pretraživati završene konsultacije. Sve što vam treba možemo pronaći i u kartici Dokumentacija, koja se nalazi u meniju sa leve strane. Takođe, u okviru kartice Dokumentacija možete dodati i svoje medicinske izveštaje i analize dobijene od drugih doktora van naše platforme. Kao što vidite, korišćenje Mavi Telemed platforme je zaista lako i jednostavno, a konsultacije sa doktorom možete zakazati u roku od nekoliko minuta. Hvala vam što koristite Mavi Telemed. Nadamo se da će naša platforma biti vaš pouzdan partner ka boljem zdravlju.